Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kaseng Meghalaya Pradesh Mahila Congress kabalong kaseng jengki Longkmie, kaseng sain partai Congress. Kala thalan ting ya ka Sorkar jela da ka bakenno, bakam Shym Pynkhreh lupa ikila Ïada haki hospital ki badan hapo kani ke jela. Na ka benta ki Longkmie ki ba Armet ki belet ka khon haki ni ki hospital. Hakum kani kapor ba ka jingpang corona kalasar hakaleng ke jela. Ka President jong ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ka kong jap len shela ha ka jekran bat ka bati CTV kalaong. Baka nuksa ke basyai bha halor ke jingsim sting jong ke Sorkar kadai ke jingja ke belajar dangshen hakini ki benai baladam hakaba kawai ke Longkmie ke ba Armet kala sakentaj banyok jing sumar ha Ganesh Das Hospital Shillong tang nakadaw bakadai ke basyong basa ha kasnong maulai mautawar ya ke baki bor sensar district ki lapen ngat ya kini kasnong ha ke containment area Deka ngisusi ha balik baka Sorkar kam Shym kiai kani kalau ada Shym kia bah Nado pas sedang COVID, kila ada benlong well organized, kila ada benlong well prepared, kila ada ben boy kini ki jaka sumar, mendai tengah Shillong, syawai PHC, kila ada benlong ki well equipped. Haba kila ayo kapisah nak center, kila ada ben lekin sakini PHC. Kila ada ben penuh ki well equipped, kila ada ben bo bahagi jaka sumar, kila ada ben bo ki ki tiar kitar ki badon kam hapo ki PAC lani teknang bah na ponong kendong kim dei suban wan chene sor ba chene sor dapat la adaplut ke hospital ke jaka sumar ki la adaplut naka dekat cum pilek ki ong adap COVID amdei ta kata ka baso komik long daya bro ki ong baik COVID kim tip haba kata ka jingja po maupat hadin balatep sawandra kata ka report hana boong ba uyap no COVID te kata ka proof rum don ba bakin wanra lang batki ban ong ba uyap ka COVID sisya ka proof rum long handre ka Sorkar pa de ka penbena pa de Dr. Aman di penbena ba kila sanitize kata ka med ba uyap no COVID so tak ada kila sanitize ba tak ka med kata sunduk duk kila sanitize haba pinapi pa de kot kubur kibahiyang pa de kiyong ba klemlek kumta kiyong kibahiyang ba kidara kidatep osnur kitap kita bahiyang si haba kumta ti kumno ken kanum spread kata ka jingpang hang ni ka Sorkar ka onde kumbay kibah ka ki bahiyang pa de kiyong kata ka jing sisya ti haba kumta ngin ni kumupay ba ni jit ikinong mikmat bakin pek ya ka jinglong jingman ban bha ban miat ya upai nong chong snong jong jela jungi te haba kim le ya ka ke badan kam te kibriu jungi ke poi se ken haba kibriu ka jait bandu jungi li ke barit pai te sibu njak briu hang ni kumbayap sapo Italy la ni Amerika te kajek bandar jungi kat poi si ken habai jek bandar jungi berantang sitro ngakwa ban mo hang ni ba belai ke Sorkar ka ai curfew dalam amit deki kwa ai curfew ki ban ai men sni ken ba ki briu ki lum ki ya ki lek jingtre ki wana jingtre le yo le hat belai ki ada men miet wai ban mi sabar Umdan cuban mi sabam dan cuban yalum. Takada aku aban pencai ni balai ke Sorkar balai kam Shym kia ya ke ba kade balek. Kenang ba ubreu ni syong sengai. Balai kim jeri kerteng kita bayo COVID. Ke Sorkar dan ikilia ka ong ba kinsa stigmatize kibreu. Haba mentah pada dalam tip hang tel akhir kasih kita lah yuk COVID dia kata ki stigmatize ki beliau ki stigmatize penban kidang yarab
Sebut mata isyakir iwe para marjan jangama. Dengan perta pim buat le yo mo ngan pinadon kami jangan son ai manga pidon kami cel yo. Wat mi ma pina ye. Ngirap iwe. Hande dah ke bam ngimtip sebut para marjan janga idon ilong positif ngapa de daka bam tip ngali songkai ngali ya bam kai di sya tiang tang ila ya bet tidak kador dai ka Sorkar kapen benalo iki kerteng tengilak ken banyak kiar ngilak banya yarap bat kiar bat ya daru ya lade tidak kabam penbenai iki kerteng ngatrai kene ka covid hane kan sa kala longhi ka community spread hande kanang kansa nang jur shushu kum ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres ni kerpat jur ya ka Sorkar bahkan semua bah penbenai ki kerteng jong kitu ki bayo positif bat ka wei ke bentaru ba ngim so internet kerkom le kini ki test random test mah hane ha pongi in please bazar to hane ha motran ki le itu ki random test ki pelai YouTube brio hadin ar like kenta ki phone YouTube brio pada ki ang wan no shane ba pila day positive temata tip utu brio la alik kat no potliki dukan ula alik rung hing jono ngimtip ula alik bat parlok ne ule di sya ki dukan te Pynkhreh kam la spread ikatur kadi kawe ka benta ba uni uknyang jimpang ula postet hamanta ngat harai kate ban le testing ti polo ground kalong bama ba namar bakalong ha in a public place kayo kadon hang tu nanta ka wa angka adu kaya nak tu tengim tip mo ngim tip sano ki bread gitu ki tiar bakila dep penon kam hang tu ngim tip sano ki bread the day baki bread hang tu pa wa angka tekan long ka bama ba bakan tu station umyam no umyam pada pila sutui kan jayu kan yo kala ban penlong bi ya katu ko mo ngim la ban tip ti ke bangi kwa ban kerpat hani beli kimra no ti po interstate bus terminal no ISBT hatu te kam de ka public place mo kim dan yom dan hach tu la ne beli kimra anti IAM sauli ka caka bahe ba hantu banya lab test beli kimra no kani ka testing center hang taking la ne to ISBT ru hantu to ka biang ba ka caka hari hang ni pada kadi ka public place tip uba positif ne negatif ne balik test hang tu te dekilik cutu te ka mo yo kim kata karukom penbiang penmiat trong kiru kamda kata-kata chapang kini ki vendors mo ki basyong balai ki mra kini ki vendors hakawe ka jaka balai ki ai syong kini po surat balai ba pi de ni u knyang jimpang ki ong ki dena ki transmit through droplets mantag itu ki vendors ki syong hapo madan klem jingkere klem jingtap ti ku breu bayang tu ula ban sedria ula ban jerho ki hap not kitu ki bami mo kita ki droplets hang tu ki let's say ki de ki jur let's say de ki dok ha ki dok air ki so te breu ban like ban le chapo yo te bayawan tray wan kta ba khamsuk tu ya tit tu nasurok ya ra amit chayeng ntip kisai kumno kilek kumno mo ti ya mentahi badang don uni covid dakala ka Sorkar ban ai jakashwa yakini ki vendors ban chong ha mo ha kum ki jakaba ka kenja balat kum ka fire brigade ngidon hang ni ki madan student balik ki penan kam nikini ki ban ai jakai gini vendors hakum gini ki jaka kenang ba kiru kinum yak kan kidang la bandi ka majum ki but kanlong ruka kanlong healthy ken yaki wei pat ki breki tu kinong de nong thiet